Nikogaš ne bilo pološo, opštinite od istoko od odatvo dlabog životen minus. Za 3 meseci regionot samo posnov na smrt se namalil za 126 žiteli. Toliko je razlikata pomegu rodenite i umrenite za prvoto tromesečije od ova godina. Site opštini se vo dvocifrena negativa što dosega ne bilo slučaj. Po opštini lošo to izgleda vaka. Kočanije so negativa od minus 29, Vednaš Donego je Berovo so minus 28, Delčevo so minus 22, Probištip minus 14, Pehčevo minus 13 i Vinica minus 11. To se opštinite so najgolemi čovečki zagubivo regionot. Reči si identično evo site opštini od istok od kade godinava, rodnini i prijateli poveke se sobirale za pogreb, otkolku za radost. Pričinite za vakvata sostojba gi analizirati sociolozite, no i građanite. Nervozi koliko saka, rekovi skapi. Bezrabotnice, čim nemaš pari, čim nemaš rabota, od kada proizvedeš, ne možeš si kupiš, na vnučstvo ne možeš da kupiš što si posaka na deto. I tije pričini pridonesu se za smrtnost na takoto. Reči si su identično mislenje se i žitelite od ostanatite delovi od regionot. Nema inzistencija, ne možeš jedno, dve da iščuvaš pa kamoli 3 ili 4 i za to, a nema opstanok, malečki primanja im. Ja mislim za to je. Strašni bolesti, vreme tole, šole, mladi, mnogo. Kako i zašto regionot go gubi narodote kompleksno prašanje, no krajnji od rezultate loš za site. Prašanje to je samo ima li čare ili jednostavno ke čekame site da izumreme.